para que yo hich palia kaitikate skopte kakwaltik Dios. Ayatach ulchan kakwal Dios kuun. Bukola walta ahora ini kakwal Cristo Jesús. Bukola walchul Dios. Tehat lomle kawotan kakwal Cristo Jesús. Ta ahora ini ambat bukol chul Dios teha ukat lameya. Ya habon te que tuntes bon mea te kuchle jale kakwal. Ta ahora ini teha te lomle kawotan chul Dios. Te hauglame ya wabon te opte ya kal ta ora ini hambon me te que hambon me te chiquine kahual Dios kun hambon me te que kahual te haugatlame astalata opli ta toholi kahual tuntes bon me te kushle hale ta ora ini kahual Cristo Jesús wokola wal chulta ta ora ini te hat lomle kawotan te hat kushulatas batel kinal hichu kahual Cristo Jesús. Amén y amén. Lek de mata lugar y que hermano tacta ahora ini. Ukola yalte tatik Dios te lek ayotikta ahora ini. Y chames patila wota nikta suenta te kahualtik Dios. Te jame mero lom lek yotan stukel. Amén. Lek de me ahpak aptikta suenta te kahualtik Dios. Te metze el kotantik hermano tak. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bokola yalte tatik Dios te halom lekio tan stukel. Te astuntes motik te kushle haldik. Y akalbe wokol yunek te halwanes kun te la yabon te privilegio yun te yashkash. Kaltik chaush paluk te skop te kahwaltik Dios. Amén. Aunque me más fácil que hermano takte. Y es ni cotiglita, lita ascoli, como más fácil que hermano tak, pero how clames tuntes bon kuslehal de kahualtik Dios. Amén. Hay un yakiltik bail chaush paluk, des hunte kahualtik Dios, ta ora ini. Wokola yalte tatik Dios, de halom lekio dans tukel. Amén, gloria a Dios. Te tema kich otalel ta ora ini te yakiltik chaush paluk hermano tak te yalbotik ma suhtata pat mame suhtata pat shite tema te kich otalel te chaush pal orita hermano tak mame suhtata pat shite ha te tema te kich otalel hermano tak te yalbotikli malame suhtotik ta patik hermano tak aunque me vaya el binastal ta cuenta tik, vaya el binastal ta kushle haltik, pero te manchuklame asusto tik ta patik hermano tak, te manchuklame hauklame ashbat sitik ate bina te stal ta toholtik, te hauklame ashbat sitik ate ta cuenta te kahualtik Dios, te hauklame kakotantik ate ta cuenta te kahualtik Dios, te manchuklame te kak sitik ate me ay binastal ta toholtik. Te yalbotikli más suhtata pat shite te hates hunte kahualtik Dios te yakiltik chaush paluk te hauglamente kahualtik Dios te yaskolta yotik ta ora ini hermano tak lek de me ahokinotik ta yilel chaush paluk ta ora ini hermano tak yakiltik ta primer versículo ta Hebreos 10:38 hicha yalbotik te hunte kahualtik Dios ta ora ini hermano tak te hauglame ascolta yon te kahualtik Dios ta ora ini hermano tak. Amén. Lekte me haya wich oitalel te junte kahualtik Dios para que yun hichme pahalia kiltika te bina te yalbotik te kahualtik Dios te ta ora ini hermano tak. Yakil betik te ta Hebreos 10 versículo 10 capítulo 10 versículo 38. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hichayal te sunte kahualtik Dios. Te macha to yotan yash kusha tas cuentas chunel yotan yan te me yasu tas pat mabalek kotan yun shi. Macha te hichle yal te mabalek yotan yune ha te kahualtik Dios. Ha te yalbotik te kahualtik Dios te malambalek yotan yun te me asusto tik tas patike. Como te kahualtik Dios,
La meslok esotik ishtalela te banti las taotike. Las lok esotik ishtalela te banti las taotik te kahualtik Dios. Te ayotik ta mulila te las taotike. Ha te akal te kushle hanjone. Ayon ta mulila te las taon te kahualtik Dios. Pero te estatik Dios la meslok esotik ishtalel. Te tabanti malek, te tabanti chopol, te bina te las pastik tal name, que hermano tak. Hayun te yalbotik lie. Te macha toh yotan yash kusha, tas cuentas chunel yotan. Yante me yasu, tas pat ma balek kotan yun shchi te kahualtik Dios te yalbotik lie. Porque te yalbotik te kahualtik Dios. Te hootik la te shnich anotik, te yal shnich anotik, te kahualtik Dios. Malas ante me asusto tic tah patik shite yalbotik lie. Malas ante me asusto tic tah patik. Te hate ay hun alabanza te yalbotik. Hate mashkil te me anai kermano tak hate aya kahintai tic tat seltal hate. Hate kashelia kakbatas tol Cristo. Ma basuston tah patho onshi. Te yalbotik te ayo tat seltal. Mero ubila bite hatek ayote yalbotik hatek ashelia kak batas tol Cristo hatek alala kik tik ta kotan tik te kahualtik Dios. Te la kalbetik te kahualtik Dios te ma vaya suhtonista pat hate shotike. Ma vaya suhtonista pat ashelia kak bata tol shotik. Pero te binate shlok ta ketike yakulame pasti cumplir yakulame chuntik. Te binate ayaltes junte kahualtik Dios. Te yakulame shu kundik spasel stukele te binate ay ta cuenta tik. Te wokole ay me stukel. Ay me wokol, ay me estal chamel. Ay me estal chamel tas cuenta te kal nich antike. Pero te manchuklame hauka kak sitik ay que hermano. Ta hauklame kak sitik ate ta kakwaltik Dios. Te manchuklame susto tik ta patik. Porque te ve te banti ayotik ishemer met ubil. Porque te alash benotike. Te manchuklame susto tik tah patik hermano tak. Amén. Hayun te yalbotik lie. Te vaya el vuelta te hayas tal op, te hayas tal chamel, te hayas tal problema. Te yalbotik lie, te wokol te binas tal ta toltik. Hate albotik te namei te Moisés te alalok ik ta Egipto. Albotiun te kahualtik Dios, ik bon lok elate, kalinich ane ik alok el lok anikli te ta Egipto ischiskolal. Y las chun te Moisés el lok ik bael, pero hate aikista olil bea aito las naik te binate. Hate binate, shabotik sue ik ta Egipto. Latos naik, pero te ho tike te manchuklame tal ta kotantik, te manchuklame ato natik ate binate. Binate ma lek binate la pastik tal name ya el te ma lek ya ele te manchuklame stalista holtik te hauklame pastik seguir te hauklame akiltik te kahualtik Dios que hermano tak. Amén. Hay un lek te me hoki notik shaniel ta Éxodo 13:17. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Hichayalbotik te sun de kahualdik Dios ta Éxodo 13:17. Amén. Hichayal. Tek alal faraón la yak ishlok el te pueblo te Dios. Mabala yik tiklan bael tasbelal te skinal filisteo. Teja no pols tukel yun hich layal te Diose. Ya wan cheba yo tanik te alal ya yilik guerra hich ya suhtik bael ta Egipto chi. Porque te alal te lok ik ta Egipto. Talwantas holik te bina te bayelas taike. Talwantas holik te me ay binas taik ta be te ay wanas taik problema. Halik ya suhto tik bael ta Egipto chikla. Pero bina te albotiun te kahwal te bena nik lok anik bael shiskolal. Lok anik bael ik abael te kalnich anik shiskolal. Pero bina te las pasek te
pueblo yunte Dios la yik bael lok ik bael sok te Moisés hala yik bael hala spas guiaria el de yal shnich ante te hadek ala ayik ta Egipto bahtik lok ik bael pero ma suhtikish bael te tabante Egipto lok ik Maikra suhtikish tas pat, pero ay tuan las nopik, ha lectea suhtukotik bael, ay metes tukela de cebolla, ay metete ajo de hue dikesh chik, pero yipate las nopike, pero ma suhtikish bael, porque te yalbotik te kahualtik Dios, masha nopish te binate, ashishesh chi yalbotik te tas junte kahualtik Dios. Te yalbotik li maniwan chikanli ta pantalla te yalbotik te yalbotik habilas ana yalta hebreo te retrocedes chi te suhta ta pateshi pehanas ta kashlan opakil como malahna a 60 celtal hay un hala yal de 52:88 te yalbotik ta hebreo uposteos chi hala significado yun te macha yashko te yas pas retirar te yasuhtas pat te ay la macha mero ala pek elas kuisba ala macha mero pek elas kuisba te ay wana noptik ta ko tantik te mawan shtunotik shotik porque te jone ay kalohich mawan shtunotik shotik pero ta site kahualtik Dios mero vaya lucil yo tañun te kahualtik Dios te jotik que hermano tak amén te yalbotikli más paz te asustotik tahpatik porque na otikish te kahualtik Dios te ha la yabotik kushli haltik y hanas tukel te haukia kiltik tukel te kahualtik Dios yayutotik te kahualtik Dios que hermano tak ya kiltik shanta Génesis 19:26. Amén, gloria a Dios. Hauglames kolta yotik te kahualtik Dios te yakishik tamux pisil ora que hermano tak. Amén. Génesis 19:26. Amén, gloria a Dios. Buko da yal de statik Dios ta ora inite lek ayotik que hermano tak. Amén. Lek te me apag abik ta suenta te kahualtik Dios. Amén, gloria a Dios. Te kiltikli te tasun te kahualtik Dios ha te ala lok ik ha te un personaje aywan kayo tikistol ha te lot lok ik la bail ta Sodoma pero bin las pas te yinam te lot las sut te site bin las pas ha te atputa atsam ha te yinam te lot ya kiltikli tasun te kahualtik Dios ta Génesis 19:26. Hicha yalbotik. Pero te yinam te lot la sutsit taspat hich atpu ta tekel balal atsam shi. Te yalbotikli. Lok ikish ate banti te ay te bayel te chopol te mulil. Na otikistohol te bina te ay ta Sodoma. Ha te bina te mamma balek te tabalumilal. Hichbit akiltik te orita. Bin yora ilish te orita yora ilish te bina te aspasik te ha te mato bashchuneik te kahualtik Dios. Bayel to bina te aspasik lie. Pero te manchuklame te ho tik te shbat sitik eka. Te manchuklame te akiltik eka te bina te aspasik te yantik te mach amato shchuneik te kahualtik Dios. Te mach te ayik to ta balumilal ya ele matos tayo kik ta ilel te kahualtik Dios te yalbotikli te yinam te lot la sute sit ik atpu ta balal atsam binah pastik ek te me yasute sitike como te yalbotik te kahualtik Dios como te shbenotike to me shbenotik yashbotik y manchuklame sute sitik ta patike porque te kahualtik Dios ha me ayilotik stukel ha me yilo hotik stukel te manchuklame ha astalta holtik te bina te ma leke te manchuklame ha pastik te bina te ma leke porque te tabalumilale bayel me bina te ma leke amén te hauklame ya yak
te temor ta ko tantik te kahualtik Dios, te hauglame yak te temor ta ko tantik para que hana shakiltik stukela te kahualtik Dios que hermano tak. Amén. Porque te tabalumelale te manchuklame te shbat te ko tantike porque mamele kuk stukel. Amén. Bina te yalbotik shanli te yalbotik te yalbotik un personaje li ta sun. Y aquí dicta Génesis 9:47. Amén. Génesis 49:17. Hay un de shiwele, hay un algo chay kun mameros chikna da ileliun ha de shiwele. Amén. Pero lecteme apasik perdón que hermano tak. Amén. 49:17. Hicha yalbotik te sunte kahualtik Dios li te yalbotik. Y yalbotik ejemplo te kahualtik Dios te bit ilte te sunte y yalbotik para que apastik entenderá que hermano tak. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hicha yalbotik ta ora ni que hermano tak. Génesis 49:17. Amén. Ha chan te tibe yashkot ta dan. Ha ti awalchan ta tibe te ya stitiklan sok yastitiklan yok kawushi. Hich yalu koel taspat te macha kahal aeschi. Te ejemplo te ya botiklie ayla ko chan te dan sibil te alalayas tibe yok te kawe binas pas te kawe yashbah taspat yashchay mal taspat. Hay un ejemplo ya botikli alal te shti awante ti awal chane yashchay mal te macha kahal te yashbah taspat. Hay un ejemplo allá botikli te manchuklame suto tikta patik hermano tak te yal botikli te skoponotik te das hun te kahualtik Dios porque ha te bitil te yalo botikish te kahualtik Dios hana shu mahna yalel tatsel tal mahna tik bit y kaltik yala te ha te yal botik te sun ha te justo ha te tul justo ya él te machas chunesh te kahualtik Dios. Porque justo esta sí te kahualtik Dios, mas no iste asuste taspat, mas no iste te susto tikta patik te benemotikistas ve te kahualtike, porque algo chin avanzado wan ayotikish, pero te me susto tikta patike, ma balekish abi, ma baleka yilotik te kahualtik Dios. Amén. Hay un kabetik yipal que hermano tak. Manchuk me ay binashtalta toltik, manchuk me ay mero mashuisha, pero manchuk haukashbat sitika, kabetik yipal, te haugleyak opontik, te kahualtik Dios, te haugleyak kalbetik, te binate, wokoltik, te kahualtik Dios, porque yilos tukelte, tatik Dios, te aitach ulchan. Y aquí shanta Jueces 2:19. Jueces 2:19. Amén, gloria a Dios. Amén. Jueces 2:19. Hichayal botik tas junte, kahualtik Dios, ta ora inik hermano tak. Pase que me perdónteme. Ay mameros, chiquina te vina, te acale, pase que perdón que hermano tak. Snopel me ayotik ta ora inik hermano tak. Aunque me chao shpaluk atesh, shkota, chiquintik, pero pasik perdón que hermano takta ahora ini. Hichayal te sunte kahualtik Dios. Pero te alal yash cham te juez ya su taspat ash hicha te bin util me tesme statik yas tunik yas tunik nahtik diosetik yun ya baik ta abatinel yun sok ya skehans baik ta stoholik mabaya yich kitayik te bin yash te yak spasbelik o te tulan stalelikeshi te yalbotik te kahuatikli
te yalbotik, te kahualtik Dios, porque hay mestul juez y único, macha de juez y único, ha te bit y la calish de intonash, te alalok ikta Egipto. Vínate las paz de Moisés, la yalbe hilelia de pueblo, hilanikli, ahorita shbon de taguitzes chic. Pero como jala de Moisés, jala tabanti te guitz. Vínate, ots paz de pueblo, etique, ots pasik yans Dios, ochich iktamuk yantik Dios etik, asutikuk tas pat. Pero vin las paz de Moisés, a la costa del mero ilin yun te, vínate, ots paz de pueblo yun de Dios. Ilin yun, porque mahichuk te vínate, ots pasik. Mahichuk oblalia te vínate, ots pasik te pueblo yun de Dios, porque ochich iktamuk te yante Dios etik te yalbotikli. Amén, gloria a Dios. Y aquí el shanta, la primera de Samuel, te yalbotikli, cómo se fatiga su alma, chi. Vite guante alalte a shlup yal de chuleltik, te ala shlup de chuleltik ha de aya stalta holdik, ay halek mak anish linash alali ay shotik, mak anish bayel bina stal shotik, y stalta holdik. Te hat chuleltike binwan yilel hat espíritu kuntike. Ma balek inalea de espíritu porque te espíritu ya la me smelio tan te me ya chumbetik te bina de yalbotik te bak etaltik porque hat te bak etaltik te ay yalbotik te bina te stal pensartike halek ma anish halek lina shaki kitayishon porque te jone ay kalojich ek ma anishon porque algo tulan. Amén. Y aquí el dicta primera de Samuel 10, 30, 10. Amén. Amén, gloria a Dios. Hichayal botik te sun te kahualtik Dios. Te David bat sok tatul mameros tohob kunli te David ba sok ba tatul wil mas tohob kun te anto hermano tak la hun winik tatul como lubenik maba hu shkashelik ta besor chite yalbotikli. Halate David bahtikla ta bah sok binate bah ehate 400 hombres. Yik olabael bah tatul winiketik te David. Lahun winik tatul como lubenik maba hu ashelik ta besor shite yalbotik 200 lata tulde lubik lata be mak ashik baila te ta te hilika lubik bina te yalbotik lie te manchuk lamesh lubotik tas pasel te yatel te kahwaltik Dios te hichbiti te ashel tonash te atele contento klame pas betik te yatel te kahwaltik Dios te manchuk lamesh lubotik ta be hichbiti te lub te swinik te David la yik bail 400 hombres, pero 200 a hil lubik tabe. Mak ashik baila tita te yalbotiglie. Hilik lub te swinik te David. Te manchuk lame hichas lubotik ek hermano tak. Te hauga ambetik yip inal kaitik te kahwaltik Dios. Te haug lame ambetik stulanil inal te kahwaltik Dios porque te statik Dios ya me yabotik stukel. Te hauglame aischunel te quotantik. Te hauglame aischunel te quotantik hermantak. Te kalchaos paluk yun te bitil te kushlehale porque te kahwaltik Dios. Ya me ya botik stukel te bina te antike. Ya botik.
Y allá botik hermano tak, porque te joneta, kushleal, vaya el vuelta, kilo veis te yu, el te cacualtique. Hate primero, hate las loc es bona, te querem te alabina, te espaste la calda ya vuelta. Y las pas cumplir te cacualtique. Pero ya mailitik, mawan pasta ahora nash, mawan pas ahorita. Tiene que hacer tiempo. Pero te cacualtique Dios ya me pas cumplir tu hate. Tú queremos te alamero ma lek ate yo tane la kik balta doctor bin la yalbonte hate doctor ma uk ma lek ma meros ate te yo taneshi y la calvete hate tú quereme bak opona te kawaldik Dios la kut bek opona pe sok spisi la wotan la kut bueno shi bas opon te abila cha ik jambal ma uk lek aishi pero te me aites unel te kotantik te me ay te fe te yalbotik tas hun te kawaldik Dios te hauglah chuntik pero sok spisil kotantik te kawaldik Dios ya me yabotik stukel may me bin ora masya botik te kawaldik Dios porque tatik Dios ha me mero muk stukel yilohotik tas spisil ora te bantish benotik te banti ayotik spisil ora y lo hotik stukel te kawaldik Dios na obite ay te kotantik na obite ay te kotantik te kawaldik Dios Mike bin oras dias pastea ma uk mas na te shotik spisi ora y lo hotik stukel te kawaldik Dios hay un hichayal te kawaldik Dios te manchuk la mesh lu botik tabe te bante haletik te kawaldik Dios te hunuk la kotantik ya pastik seguir te manchuk la meh pastik permitir te me aish lu botik te manchuk la meh hauga astalta kotantik te manchuk la meh astalta sitik te binate ay bin malek te binate ay chopol te manchuk la meh astalta kotantik hermano tak amén hay un yakiltik shanta Isaías 40:29 hichayal botik te sun te kawaltik Dios amén gloria a Dios ¿quién vive? Amén, gloria a Dios. Amén. Hichayal botik te sun de kawaldik Dios, Isaías 40:29. Amén. Hichayal. Ha ya be yip te macha. Luben sok ya be shan yip te macha. Mayuk yip shite yal botikli. I want much a luben. Yeshlu botik fuerza, shlu botik hermano tak. Binate lubele. Mahaugnash lubel te ayash ala a te hotik mahaugnash. I want a shlu botik ta hichbiti espiritualmente ayash lu botik. Pero te binate yal botik te kawaldik Dios hala ya botik yip inal kaitik. Te tatik Dios ha ya botik yip inal kaitik pero te machuk la mehash baht sitika te binate ma leke te yal botik li. Haya ya be yip te mach aluben shi. Ay ba mach aluben li hermano tak. Ay hasta te jone te honde wohe ala lubon. La tsakala pala ik te wohe la kay ala chin atelek te wohe pero hatek ala hachon nashe meruk ushikai kabli meruk ushik i nahta benon bon hotik ala wits lita witsi bakil hotik te kal hotik lubon pero mahagnash lubela yal botik te kawaltik Dios te lie como ay mesh kohya el te yipalia el chul Espíritu Santo ya el ayash lu botik pero binate ante aspastike te haugla me opontik te kawaltik Dios isoknish te ayash lu te bak etaltik haugla me kalbetik te kawaltik Dios kawal abon shan yipik inal kaya tulantes bona te bak etale para que yun hitya shu ate leate chiu kotik la hermano tak porque ahí me vaya la vuelta paso hichek ayash lu motik ay meron mas anishala te bak pero binate anas pasti que haugla me anya kalbetik te kawaltik Dios tatik Dios abon me yip inala kai
Tulantes bonchana te kipe, te me ay ushbin ushakai te que postayona kahual, para que hich me ashu leat ashio kotik, ta ora inik hermano tak. Y aquí el shanta, la primera de Samuel, perdón que hermano tak, y aquí el dicta primera de Samuel 30:10, hichayal botik te sunde kahualtik Dios. Primera de Samuel 32. 30. Ay, perdón, hermanos, es 30:13. Amén. Gloria a Dios. Hichayal botik te sunde kahualtik Dios. Amén. Gloria a Dios. Te hauglame shukuntik yilel te kahualtik Dios. Te hauglame pastik seguirte. Te bina te sbe, te kahualtik Dios, te bina te lecta pasel. Te yalbotikli, te David hich la yalbei. Macha juntai sok ban talemat la yut shchi. Ban talemat shchi la yalte Egipto. Winik hoon. Yabaton tul Amalek winik, pero Yoshebalish akal ate. Yikitayeon hilel te kahwal, sok te ayonta chamel shi. Te albotli aylah tul winik Egipto. Te aylata chamel. Te Yoshebalish akala hilem te banti hile. Lawan yaltas tukel te winike. Hilonish tukel. Hay un yawan suton tahpat chiwan. Pero te yalbotik te kahualtik Dios. Te bit te yalbotik ta intonash. Manchuk te me ay binashtal, manchuk te me ay ashtal chamel. Manchuk te me ay binashtal ta cuenta tik. Stukele ushme te me ay binashtal ta cuenta tike. Wursa ushaya te bak etal tike. Vokol que hermano tak. Porque te las pastas ya vuelta te mero las tío te jole. Ayuan ma lek ayonishu ay bin wana chita holshon. Mero la shi ya el las melko tanyun. Amén. Pero te estatic Dios y los otix tukel Mike bin ora y quitayotic. Te estatic Dios ha y los otix pisil horas tukel pero vina de la cale. La cactas cap te kawaltik Dios. Aunque te me winik, te me vina te yalbotik. Ma es que yo hay 20 años chic olaltik pero ma hawach untik hermano tak. Te hawglash baht sitik ate ta kawaltik Dios, te hawglame kabetik yipal, te hawglame ya kiltik muel, te kawaltik Dios, te hichbit de la kalish te intonaste. Hawglame kiltik, te hawglame kiltik, te tatik Dios vina te bayel paso hishta kushle haltik. Porque te kawaltik Dios bayel me yak obotikish kiltik te bina te lek, te bina te yak obotikish te las lok esotikish talela te banti te las taotike. Te banti ayotik ate las lok esotik talelia ele. Ha te hone ayashtal ta holde. Mashkite me spaso onish perdón de tate bina te las pastalte te nameyeshon. Pero hanashas nas tukel. Te yakula shu kuntik te yakabetik yipal ya pastik seguir. Te manchuk la meha stak yakiltik ya sut sitik ate bina te maleke. Te hauglamia kilbetik te yutzilal te kahwaltik Dios. Te hauglamia stal yakalbetik kahwal abonchanip inalkaya. Aunque me vaya el bin usta bak etal, aunque me vaya el bin ashtalta tohol, porque vaya el me bin ashtalta tohol dik hichbit de ay kal nich andik. Ay me mas chunik ektek ope pero te hauglamia ambetik te kahwaltik Dios para que hichas helta y botiaile ka te kuslehal te kal nich antike. Te manchuklame hashbat sitik ate bina te maleke. Koltaitik ek te kal nich antike. Koltaitik opombetik Dios tas tohol te kal nich antike. Porque jame yak obotik te kahwaltik Dios que hermano tak. Da ora ini
Porque te tatik Dios, te hichbit y te las lok, eso te kishtalia el te tabanti, te ta Egipto, ya el te tabanti mulilia ele. Te yak o te kishtabanti, te mero lek, te mero bayel yutzil ya el, te banti ayotik orita te mero ubil ya ele. Mike means past ubilala, te banti ayotik hermano tak. Te hauglamia shukuntik, hauglamia kak sitika. Hauglamia kak sitika, te takawaltik Dios. Te manchuklame ha shabat sitika, te binate aita patik, te binate aita balumilal, te binate maalek hermano tak. Hayun ha chaosh palkich o talel hermano tak, te me ayla pasik entender o te me mala pasik entender hermano tak. Pas bonik perdona hermano tak. Porque snopel me ayotik, snopel ayotik, te hauglame te kahualtik Dios, te yabotik shan, te spihil kotantik, te spihil holtik, te hauglame astun te sotik, te spisil ora, te kahualtik Dios, hermano tak, te hauglame kishik tamuk, te spisil ora, te hauglame opontik, te me aywokolil, te toltik, te me aybinashtal, te toltik. Hayun mame suto tik tahpat hermano tak. Mame suto tik tahpat tik hermano tak. Hayun pastik seguir, lehtik te kahualtik Dios, pas betik te yatel te may atel ta pasel. No pol mestalishantik in kuntik. Hayun kabetik yipal hermano tak. Kabetik yipal porque ayotikish ak hermano tak. Oche motikisha te tabantis bete kahualtike. Te ayotikisha. Mas pasisha el te me susto tiki aile. Vokol me hermano tak. Vokol me te me susto tik patike. Hame shitikish te bina te na otikis tol bina te ahtatik. Te me susto tik patike hermano tak. Amén. Hay un lek de me atek anabai que hermano tak ya kopondik te kahualtik Dios ta ore ini ukola yal de tatik Dios te halom lek yotan stukel que hermano tak. Te me hokinotik tas kahintayel te un alabanza te yakobotik te kahualtik Dios hokinotik tas kahuntayel hermano tak te yalbotik kashelia kakba tas tohol Cristo kashelia kakba tas tohol Cristo kashelia kakba Cristo mabasuton tahpato manchuk me kontra yailon yanti manchuk me kontra yailon yanti manchuk me kontra mabasuton tahpato kashelia kakba tas tohol Cristo kashelia kakba tas tohol Cristo kashelia kakba Cristo mabasuton tahpato wokola wal tata ora ini wokola wal chul Dios te hadlom leka wotan kahwal wokola wal kahwal ta ora ini te yakulame chumbate achul op te bina te awale kahwal te manchuklame suton tahpat te manchuklame haya kil te bina te mabaleke kahwal
Te hauklame kakasita tohol chul Dios. Te hauklame akilata jung al kakwal Cristo Jesús. Te manchukla hayakil te bina te ay tahpate ay te mulil te ay te bina te malek ta pasel. Hauklame akilat kakwal Cristo Jesús. Ta ora inia kalbat wokol chul Dios wokol awaltat porque te jate lomleka wotana tukel chul Dios. Lomleka wotan kakwal Cristo Jesús wokol awal chul Dios. Ta ora inia kakwal Cristo Jesús. Ilbon me ate a pueblo y kakwal abias tulanil inalayai kakwal. Abias tulanil yotan kakwal te hauklame akilat hodik tukel kakwal te yakulame pasegir hodik te abe kakwal. Te hauklame akilat hodik ta jung akal chul Dios. Ta ora ini wokol awal chul Dios. Wokol awal kakwal Cristo Jesús te hatlom leka wotana tukel. Kakwal Dios kun pasbon me perdona te maya shela wonda toholel chul Dios. Pasbon me perdona ta ora ini kakwal Cristo Jesús. Wokol awal chul ta ora ini. Hichu kakwal Cristo Jesús. Lek de mapanga kabik te suenta te kakwal tik Dios. Te ta imbael ta 30 minutos a mi shash de segundo servicio. Lek de me ahoki no tik jande ta shcheva el servicio que hermano tak.